Naramala Kenyam, Biakamal Guasama. Baran Palpin, Kaliang Roanity, Korach, Kajan Ripon Mishalat, Katadan and Wukore Kajara Wika South Sudan, Ritual KCD Sam Shikarach. No take a job, Michigan at Guasamela report. Kajo more, a Joe Dana Wiku Kangani, Chassis Fight, Charge violate on the Cape on Michigan a lot. Native Manga Jen or Kumikir Miadi the Jen Yarmalone, Kajan Logodena de William. Native Manga Kajan. Commissioner we Kajan Ronkin Dangro and Dangro with them one done. Ne tuong one long Korik the Alto Corodian when Mugade dan a Chekir Miadi, a Gorian over Malbajayar. As you took all our genuine. A jene ba ka road belong na dial, ba ka deal ka ba ka deal lep, ka road belong to con it and ka road belong to con. Lat ka kene ka gwa se dan ko lo ko jeno bineti bugala kai gwa tam bi nganye no jas fele ayo ka gwa da mo taram de leben, no. Me chikir mi adit system mo che jeto kam ko di introduced ka kwi ko ba road belong ba ka watch. Kido kon cholo no checkpoint. Checkpoint ka gwa kon la la torbia la kapu chongten ba tax ba je kanten ti diala ti gre la latke gwada dan na michi torbia che obe so chagu jene akir ka chika agri bokana dakum chaten but gul it was a tactic akir ka go abe kuma spela yo be displaced no mo chue to kan kir me do to no cha checkpoint ya cha open then you kir show deployment to ko de ko deploy go the content take to come as I would take it. And then you court you get to. You can class you can link a Western, whether Western Bagazalki, Western Equatoria, but the tonnage you call you talk then. And a more you let you down a normal, may make you win ya. She came here, did she want to know between one back a year. You took over Dagamachar, Bajan power sharing at an Asia Lanawal. May could not in the Rian Kajaki, could take a transitional government. You can't talk again. By power sharing by withdraw to talk a more generating content pin documentary. And Caramimo, Muiram, me, Miti and Car agreement, Kelsian, peace agreement and H. 2018. Knew the judge in Chinarin Ling, and Obadil Goring what to Kelton. Can what a toy chicken chicken yadit kabuko. Chicken. Then you kill Swan Cody, but what to bug a violet Kedia. And peace agreement and Shakola no de Aleka, to case your look. Then you court you to. Before can a cork can in a two. Not your contact a cocaine chalat capin. Gubana, coconaka yotum one. Ko bakum SPLIO by Japel, Bakum Dagmachar by Loganadia. And then you talk a mukuna kugo te. Nay, Tiaiko chicken de chonkel Kadagmachar. Can I talk a part of Dagmachar to ticket to kill one bird? You got Tiatkamu? You got Tiatka you. Modica you to one commodica position. So no mere violation, So no more can Dagmachar can dear Kaja. You want you now with William. And that moment I like it Jacob Kumikirmiadis. Can they teach you see the samti? Can Cabaniala they can condemn? Can international community but can Cabaniala they can condemn? Tell them you Benial could do badana then I deka William Kaja. A coon and what they done, which Amal Cap Tiakane, dear the Aldeka talk. But can kir Mayadit, Kane Jogonojin, Meladimo, Media. So chu when can go William. So no more kill a violation cause then peace agreement on each time. Kongai Kondial Medan Le order. And peace agreement on each time, knew the genode, na, a deka let kill. So Chikir Mayadit violation change the lat, Cheramo. Cheram Micha Quan Dagmacha, Chedia, we are Woja, Cabaran Bajela, the more telegram Chicha Yapi. Could could take a Michel Kame, a transitional government. And transitional government Quaja, a gene qual time 2018, could take a Malan Walla. And Tamaka report you did a Michanung, see the sum, cases 5 monitoring body, and a Chicalado Belkan Kuma, Dagmachaka Belkan Kum Kid Miadit. Kon mo kon tara yo bana jiga no ramdan ti rega nga e kir ko jen tuk ti dialon but still galga kan dial right now right ne tin wan no bu ko in kwar bet wok ka jeno ka sam padi ni ling bona Western Equatoria
cha base mi cha ka be ni SPLA ayo base ndi ni jan cha ka mi ni ka base mo e ben mi cha le ka kir ko che goro bi kuma SPLA ayo be expand ki be wo wonya ko ngai kon dia reality le kir ko jan be men ka power jan ta dan le jeja jan kwa logo ne kuma SPLA ayo jogo jan o kira mi le dimo che chong mi le dimo be kuma so Sudan be nang karik tidit mi le dimo bo we South Sudan be jedak but chicken mi hadi chelling ko gui jeno jene take a right side but kui jeno ngwane chika bech nga da no kuma Uganda cause any time che take michi the tiak ke Juba then be UPD of Uganda people defend what baka let and obi alwaka jalan medan ji kon diala ne me na kana sir it was is doing kana wuri shalke bol mel kana diala to kel ke je Michael Makwel ne everybody chire ke jen wuri shalke me na kol manyang juk bol meli all this chol nang no ke we ne ka wuri chalo po nang one ka chol ton balo ne reality chi ka contribute ko bi South Sudan bala unstable right ki bi South Sudan be je go to security ko ne timo ku ko focus ni ode kan kuma sfila yo de kan destroy de wal gur kono bigani dia be kan destroy so ne me ke liwo ngu ari ka violate shin ti chalat anyo ko report chana je ne report char jang me chang e kum kirmi yadi me chala do ne ka chanu kum United Nation ke kum United State en odi te ke ne di cha target kan ne di cha target kan wore chu kan reject a chulol gat ko chu benen yala no tel wore yala tel wore ya te yanak na mo bo ceasefire violation anyo yos ke renal te renal me chala de kan jisi de sama de kan ko lad no man chala la to ka riek ki chi magwa kum kin yadi kan kanalat but they are blaming both sides ko kan we can okay neutral chigan go bu chon kwikel but they want to blame all of them wal ngai karam na gwarika dama char me chole no a national election alakke but kir chara kele ujen let me displace these people ko bakule take chance ko ba patyang dan wa ko kwar waje yo so jen plan dan tete so plan mission me a wrong plan ke kir chi plan ko a plan je ko chebe pek dore en kir do not badagre wika South Sudan kele badag dor jane chebe tok don wer karwade ko right now nu yen gu yen la le chebe tok don were ko wonde kele wika South Sudan ken 64 tribe dial de ni ken dial ka dor ni entam mi kon te kordan ka panal ken jongle ke unity state godang dug ti ken god ko ne amu ke de midi mala media dio de la jen Western Equatoria eti ji Equatoria tenone ko jen dor dana be na tenelu yetten so na tenelu yet ken dial ko ken we ne ka Thomas Cirillo ne ko ne la opposition ko ne dor lu melat ke kin yadit god to ken god ko ne chamu ke de but not compared to jongle ken apana jongle ken apana jen chamu ke de midit kelo ne na gole force kelo abishok ne la ken de ni jandor all of them when they are anka apana ko jen gwad dana bumni jen ne ka gwade dana yace korme ce to me cha sisfa chai bai le de kir ne ko Western Equatoria ke gudi ala ko ken kan korka na to ka apana ke ga jongle tel mi jeng mu chodala logo ne me dana yace abunu kwa tung no le tiap na ke den chu ngan nori oriak den chwa yar de chwa dak ajena danan gwi yen we soldan ke le we jeriok en rege dan to kana sar jen ci dagre we kelio jen ci daga jongle tam right now right kon me dan go jen obat to kana sar bar kan to kana sar ci we ga jongle antam go jen obat to kana sar al sor ba to ga jongle jen ta gwi keneje bar ku kene ba nyo jien ba kaj bo we ka juba special ka tam me antam me pai steady me release see the submit violation mi chala ku me SPLA yo kana ku me SSPDF kan logo bi malbu bana so na me report ko bi angajide cha report mi jiji cha no ngono belke kuma dangraw ko chetene de ngwana chilu en kuma nande bele long e kum kem yadit ko kana na ajeno bi kana buken ko na so kuma SPLA ayo la kula retaliate ni jen la gang kan rodien kwat kan rodien yo mi chigo rodien ko kwat na jojok den ba report ba wono eno chigre ki kana la all this thing lakke ke in favor of kirmi yadit citizen la be ko gwadra ni kan ngaji no chi dor cha be ke kire bi kire be ya no ngamal then balalet so at this point right ni yo one is talking ko kin mi ati tega yo ko ko Uganda ko ne jam men kwar all those things la ka nga kir ko ci mal jepter ci beben ban men bum ni jene long jene mo reng ma chande ko kan bom and then be kir ma yadit be mal be no bay ni men mu waje pressure ne kon to kor be kir mi yadit be mal be no kir chaje be pressure ka right ka to ci ko nan nga yene chala na kedi Africa Union
jetem right na ke kwete ja ke juba jen che jen unless je right ke dag ma cha yo ke kin yadi ke report mission ko che right ken kin yadi dorde ke jen tele peace violation mi cha yara jen 2018 peace agreement still intact jen ya tin jen kana kon ya ka gwe jen o chalele cha yara a can an ran United States da yake bin medan me yake bin ka South Sudan ce bala da joje ne hotel mal ya ga juba lar kan je ka to kan ga social media an tema me ce bu ga ce wutan mi chale mal kara mana ne ku peace agreement ku yela ta anjane yare te jen so le kula mal de mal ba chole mal gwal dan ci dar ma cha ce baratin ka report an shanu anyway ne me je report an godin ya kon kel ban yo je kana da report ga te mal